Kani kediga Batisi TV, mat Pdiang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Ya gaji tho, nengkong jong presiden jong BJP, Bahanes Mori, di Hadien yang tadi ki ilayo segala bagian ban kejo ke jingkdi ki bu yengan negara liang jong presu banyi long ki bakloy bagian itrelang rengkat-rengkat bat ka sarkar kami ke sarkar state government bat ikru nuru ki bawara wakwa nam ta banora e jing songsuk songsai pok state Meghalaya ni kloy menetre rengkat bat ki tenga dokumen sibone Hadien bagami statement ni jonga tiki Hnlc ru kila Pdiang ya gane ka statement jonga state BJP ban nagaliang jonga ko leader jonga BJP legislative party ban ngai gala Kular bagin Shim Khia gane kam ban raru chadu ka central government ka bangila ban Ukraine adu prime minister jungi Shri Narendra Modi ji Ukraine ru baru Amit Shah Honorable Home Minister jong Government of India pangin raru sya Honorable National President jong BJP panyekran haror kadi kam banwara ya ga sungsuk sungsain pagjing sup apo kadang state Meghalaya jungi ban ngaru kumwei naki nong mikmat balong ru menteri haga ini ga MD government na Pdiang ya Jingtyrwa jong ga Hnlc banya trail karakat bat banya ban ra ikani kubur dak banta ban wara ik jingsup hal ni ka state jungi Hadien ba ilayo i ya statement jong ga Hnlc ba makiru kala kubur ya gani ka jinge kran jinge sup tin tak peace talk tingla khot marmar ya ka meeting jong ka BJP abala attend president dan secretary bagi wei di member ngai do rangkat mengenai Shim lang ya wei kerai bakumnu ru ngide ban penstat ini kam bangide ru ban ikran baga sarkar kami dak monta ban wara ya jing songsuk songsain apo ne state jongi nang ta de alor kata ngala Shibru ya ga jingtip ya ga baladon adu ipor juga government ga balalik mensua ga balato di home minister de barim au arajar khatsat ngala Shim ya ga details jong turu but Hadien yang taru ngali keren kenang ru bor chief minister menin ga submit menin ga meet janmit abang ami na office ngala le chiyeng jong honorable chief minister jungi kontrak sangba ngalai keren yo u bo nga bangide ban welcome ya gane ka offer ni ka bala ai naga liang jong ki Hnlc bagi kwa ora no e jing ya sup apeng jong sarkar baki tinggi ru di ban welcome usi minister ru la kongu halor kane ka bentah Walau mengiru ke dia Shim Khia ini, bat ngini try rangkat ke sarkar, rangkat mengiru kum kaliang dengan parti BJP, ngiri ban Shim ya ke lead rangkat ke sarkar, banwara ya ke jing songsuk songsai hagan yang state. Ini tap laga jing keman ke krau ke mengiru bagi kun samna jungi ke bala ya segalinti ke bah persya ke emlang salang. Tengi ongi kiru bah lada ki kat kum gani ke statement ke bagila ai siang bro ki kat kubor berbangar wana don ke kopi yang bangar ni ni skop komen sibon bagila dot kum kata gajing temu kum kata gajing kwa gajing ki ba ki kwa no banwan se mainstream banyak train yang mentah gajing bha jongga state ki boro gawe gajing bha jongga gari boro gawe